Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr, Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat, Allah Taalam barыңыздардын бүгүnkү Cuma okuyun bir жақшы bir mesele uğayın dep taştap kelgen kadamыңыздардын sanınçalık biz esepte butalgız en mıқты soğup ibadattарын жазсын. Ушул Cuma'ga, sohbatga, talimge, sabak darstарға таштаган kadamыңыздарды ата-энени зиярат кылууга, достор бири-бирин зиярат кылууга, даватка таштаган kadamыңыздарды Аллах Таала бул дүйнөдө да ахиретте 5 тарапка тартылып тозок үстүнөн тартылган кыл көпүрөктө да ошол kadamыңыздарды эч качан тайгылтпасын. Бирөөнүн оңолушуна себепчи болуп чегип аткан тамекисин, ичип аткан арагын, барып аткан зинасын жана аралашып жүргөн риба сүткорлугунан алыстап, оолактап, оңолуусуна себепчи болуп айтып аткан даватыңыздардын айынан, Кур'ан окуган, Кур'ан тилеп аткан тилиңиздерден Аллах Таалам бул дүйнөдө да, өлөр алдыбызда дагы шахададан эч качан жаңылтпасын. Бүгүнкү Жума хутбасынын темасы менменсинүү, текеберликтин кесепети. Өзүн төмөн алуу, жупунуу, жөнөкөй болуунун фазилети. Өзүн төмөн алуунун пайда жана фазилети. Балким буга чейин укпай жүргөн сиздердин бир хадистер, аяттар учурап калышы мүмкүн бүгүнкү ушу сабакта. Аллах өз сөзүндө мындай дейт. Бул хадис кудуси, муну Аллах айтып жатат. Жакшылап угуң. Лейсе куллу мусаллин юсалли. Ар бир эле намаз окуган адамдын намазы кабыл боло бербейт. Ар бир эле намаз тургузуп аткан инсан намаз тургуздум деп эсептей бербесин. Намаз кылып аткан адам, намаз окуп аткан адам, намаз тургузуп аткан адам окуп бүткөндөн кийин намазы жөнүндө өзүнчө эле мен намаз окуп койдум, намаз тургузуп койдум деп окуган намазы жөнүндө маашырлана бербесин. Дейт Аллах. Иннема атакаббалу сала миммен тавада ли азамати. Аллах айтты. Өзүн мен үчүн төмөн алып, текеберленбей жашаган бендемдин гана намазын кабыл кылам деди. Аллаху акбар. Карабайсызбы? Текеберленбей мен үчүн өзүн төмөн алган адамдын гана намазын кабыл кылам. Көрсө, жупуну болгон инсандын өзүн төмөн алып, менменсинбей, текеберленбеген инсандын намазы кабыл болду деп эсептей бериң. Кээ биркилер намазга киргенде дагы ушундай жанындагы адамдарды теңсинбей намазга кирет. Чыкканда дагы теңсинбей чыгат да. Анын намазы намаз эмес да. Мына Аллах өз сөзүндө дейт. Ана атакаббал as-salah mimmen tavada ali azamati. Менин улуулугум үчүн дейт Аллах Таала. Өзүнүн текебердигин сындырып, тизесин кармап рүкү кылып, бешерес менен жер сүзүп, сажда кылып, мен үчүн текебердигин сындырса, мен ошонун гана намазын кабыл кылдым деп атат. Намазыбыздын кабыл болушунун шарты аябай көп да. Ошонун бири жүрөктөгү текебердикти сындыруу. Ким намаз тургуза алат билесизби? Ким намазды тикелеп 5 убакыт намазды өз учурунда намаз тургуза алат? Ким? Текебер эмес адам. Текебер инсан ал мен шымымдын тизеси чыгат. Көйнөгүмдүн кыры бузулуп тырышат. Муну олордун намаз кылган жери аябай кир экен деп текеберденген инсан ал эч качан намаз кыла албайт, ал намаз тургуза албайт. Намазы кабыл болбогондон кийин Аллахтын алдында анын намаздан башка иштери да кабыл болбойт деген түшүнүк. Эмнеге?
Adam balasının, adam zatının жашоосундагы ibadattardын içinden en kaymaktууsu, en balı, en barıp durgan magızdууsu al namaz. Namaz ile kabul bola turgan bolsa, başka ibadatlar kabul bolot. Wa kaffa shahwatihi an maharimi. Men aram kılıp koygan nerselerden kumardanbay özün özü jügöndöp toktotup koysa men oşonun namazını kabul kılam. Kebir kıl aytat ko, namaz kılbaysızbı? Keliңize biz menen ошо биздин сафты көбөйтүп, аксакал болуп калдыңыз десе, biraz бар. Эмне дейт? Men ушундай bir kişiden söz uqtum. Эми Аллах Таала мага hidayet берсин деп аркасынан дуа кылдым. Силердин күнөөңөр көп экен. Силердин күнөөңөр көп экен. Намаз окуп атасыңар. Күнөөңөр көп болгон үчүн намаз окуп атасыңар. Менде не күнөө? Эмне үчүн намаз окушум керек деп текеберденип. Ушундай деди. Мен аны намазга чакырсам, сен намазыңды кыла бер. Буга эми кыйла жыл болуп калды, 15-20 жыл болуп калды. Менде күнөө жок. Мына менин күнөөм жок, мен намаз окубайм. Сен окуй бер дедим. Мына текебердүүлүк. Бүгүн текеберденип сажда кыла албаган, эртең Аллахтын алдында сажда кыла албайт. Бүгүн жупуну болуп, өзүн төмөн алып сажда кылгандардын пешенеси, мурду Allah'ın aldına varganda da ahirette sajdaga tiyet. Bul dünyada tekebirdenip sajda kılbay koygondordun belin Allah Taala ahiretke barganda katıtıp koyot. Allah'ın aldına jagınıp uşunçalık sajda kılaylı dese dağı peşinesi menen jer süzüp sajda kıla albayt деп атат Allah Taala. Kандай gana abalda bolbosun. Uşul besenebиz sajdaga тийгенине şükür kıla bereli. Eң tömön abal namaz okuyan adamlar için en töbön aval bizden kılıp jatkan sajdabız. Al gerkeyip tik turat. Ova na sırtından karaganda al tik turat. Bizden öydü. Biz sajda kılıp atabız aybay jerge jakın bolup jarmaşıp kaldık. Sırtkı kelbeyt bizden karaganda biz tömönbüz. Al öydü turat. Al men senden jogorumun deşi mümkün. Bирок biz jerdin kulağına Subhana Rabbiyal A'la dep şıvırap atabız. Anı Allah özü uğup kabul kılıp atat. Anken Peygamber Aqrab ma yakunul abdu min Rabbi ve huve sajid. Bendenin Allah Taalaga en jakın bolgon uçuru anın sajda kılgan abalı. Subhanallah. Öňdö, kelbette, görünüşte tömön bolgon sajda abalı жашоодо анын кадыр баркы 50-inde даражасы. Бейишке кирүүчү адамдардын ысымдары катталган 50-inge сиздин даражаңыз көтөрүлүп калды да, Кудайга шүгүр. Ушуга сүйүнүң. Жупуну болгонуңузга сүйүнүң. Велем йетатавал. Субханаллах. Текебер демесе деди мынек. Эми мынек. Кимдин намазын кабыл кылам дейт Аллах Таала. Tekebirdenbegen adamdın. Tekeber adamdın namazı kabul bolbayt hiç kaçan. Peygamberimiz İnnema bu'ithtu li utammima makarimal ahlaq. Sadaka Rasulullah. Men körkön münözlerdi en jogorku dengeyilge jetkirip elge dаңазалап көрсөtүү үчүn жиберилген пайгамбармын деген. Subhanallah. Özün tömön alуу Allah'a jakkan en mыкты körkön münözlerдин biri. Em oşol jupunuluk, jönököylүүлүk, özün tömön alуу деген mыкты münöz jönündө süйлöşölü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki alakan jerge karatıp men tavada'a lillahi hakaza kim Allah Taala'ga momunday kılıp tömön alsa dep iki alakanın jerge jakın kılıp görsetip atat sahabalarına. İki alakanın ıldıy kılıp durup men tavada'a lillahi hakaza kim özün Allah üçün momunday kılıp tömön alsa dep alakandar jerge tiyeyin dep kaldı deyt sahabalar. Raffa'ahullahu darajatehu hakaza Allah anın darajasın momunday kılıp kötöröt dep giyinkisinde iki alakanın asmanı karatıp biyip kötördü, koltuktары görüngönge çeyin, açılganga çeyin dep atat. Allah üçün kim özün tömön ala bere turgan bolsa, namaz bolabı, oroza bolabı, davat bolabı. Demek Allah anın darajasını kötöröt. Aytmakçı adam balası özünün tekeberdигин sındırış üçün bürönün eşigin
dep tıkıllatıp davat kılganda tekeberdik sınat. Çındap. Naul davatqa 3 güngө, je 10 güngө, je 15 güngө davatqa çygyleklerinin tekeberdigi sınbay жүрүп ötüp ketet. Büröөнүn eşigin tıkıldatıp suranıç La ilahe illallah Muhammed Rasulullah dep bir aytıp koyunçu çoğu aytaylı dep aytuunun özü. Al aytbay sizdi uşunçalık şaka kılıp, akarat kılıp, kemsindip, sögüp, sözdöp, barça arı degende tekeberdik sınat. Anan aytat adam. Men emnege uşul жерге keldim. Сөздü uşu sözdü oşum kerek bele. Andan göre ketip kalayın degen ballar da bolgon. Koy. Giyin küydü tıkıldatıp göröylü. Andan giyinkini tıkıldatıp göröylü. Uşintip, uşul tıkıldatıp жүрüp, adam balasının tekeberdigi sınat anan jupunu boladı. Jupunuguna oturad. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innema ana eclis kema yeclisul abd ve akul kema yakulul abd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen bir yerde oturganda bir ayal Peygamberdi körgөнü kelip kana siler peygamber degen insan kana degende sahabalar peygamber tarafı mıntip karışkan. Peygamber oşanda kolun kötörgen mına men mındamın. Janagı ayal peygamberdi körgöndü öňgeletten ketip kalgan. Antkeni peygamberdin oturgan jeri topraktın üstele. Peygamber aytып жатат. Men kudum kul kojoyunun aldında tömen alıp oturganda ele otura beremin. Kul kanday tamak jese men de oşonday tamak jeymin. Alardan oboçolanyp özgöçölenbeyim degen. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünü uşintip aytkandan keyin biz kimbiz kagılayın. 7 kat asmandın üstünden peygamberligi bekemdelip 7 kat asmandın üstüne mirajga çıkarılıp 5'ke girgizilip görsetülgen insan Muhammed peygamber özün men uşundaymın dep özün tömen algandan keyin siz kimsiz aytыңçı. Men kimmin? Biz kimbiz? Emne özge tekeberdenebиz. Bir tamçı jıttagın gelbey jirkengen balit sudan jaralgansın çınını aytkanda. Emne özge tekeberdenebиz. Çın aytkanda oşonu bir kiçineke flakonga koyup men munan kötörüp jür dese jirkenesin özüň jaralgan suunu. Kötörüp jür dese jirkenesin. Oşo sudan jaralganmyz. Koda oşo sudan jaralganmyz. Emne özge tekeberdenebиz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din wasiyatlary ýaşylabygam. At-tawadu fil libas vel meşye. Körse özün jupunu alu, özün tömen alu al, giyimde dağı, basıp baratkanda dağı, özün tömen alu, söz türde sunna. Karap durun. Peygamberimiz aytdı. Beynema raculun yecurru izarahu minel khuyala'i. Husiba bihi fehuve yetecelcel fil ard ila yevmil qiyameh. Sadaka Resulullah. Peygamber bir kişini gördü. Al, giygen giyimi yer çiğip tekeberdenip basparat dele. Giygen giyimi uzun yer çiğip tekeberdenip basparat dele. Peygamber aytdı. Tekeberdenip giyim giygendik üçün özün kötörüp başkalarda özüne teňebey mensinip giyimin maktanıp tekeberdenip baskandık üçün kıyamatga çeyin anı yer sorgonu oşentip azaptap durat dedi. Kança tekeberden beyli bari bir 10-15 adamdın mürüsüne жүктөлгөн jupunu taktanın üstüne жүktölüp jerge koyulabız. Tekeberden gender hiç kaçan havada kalkıp emdigi çekti havada kalkıp ölüp durganı görlekmin ben. Sögü söpet bolup çirip ketken jerin astında. Tekeberden gender tiriülügünde tekeberdenip maşırlanıp mensinip giyingen giyimleri menen altın saatlar menen gömülgön hiç kaçan musulmanды görelekmin. Bari oşol tekeberdengen giyiminen ajıral dırda jılаңaç bolup çöntögü jeňi jok oşol kepenge oru olup gömülgönü görüp atабыз. At-tawadu fi at-taamul ma'a-z-zawja ve i'anatiha. Jupunu bolu al özünün jubayı menen mamile kılganda. Üy tiriligine kolgabyş kılıp jardam görsetүүдe dagı jupunuluk bar. Oşol jerde de sowap bar dep atkan düşünük. Oşol jerden jupunuluktan özün tömen aludan sabak alıp kalsa bolat har bir insan. El-Eswad degen sahaba sa'altu Aişe radhiyallahu teala anha Ayşe nebizden soradım.
Ma kana nebiyyu aleyhissalatu vesselam yasna fi beyti. Peygamber uyda emne kızmat kılat. Peygamberden uydagi işi jönünde, kızmatı jönünde aytıp beriңçi dep men Ayşe nebizden sorasam, Ayşe nebiz mınday dedi. Kana yekunu fi mihnati ahli. Peygamber uyga kirgende kadrese uy bölösünün kızmatkeri katары kızmat kılat. Allahu akbar. Khadamata ahli. Ayalının, kızının, kuyovlasının kızmatını kılat. Hiç kanday özgöçölönbeyt. Fa iza hadaratis salah kharaja ila salah. Namaz gelip kalganda tura turgula. Namazdan kireriminen dalışul жерден başlayыбыз деп Peygamber mescitke namazga imamçılıkka чыгып кететилер дейт. Allahu akbar. Peygamberdi karagıla. Uyunda kadrese jubaylar menen tamaşalaşıp, jubayın ozuna tamak salıp, özünün çokoyun jamap, tigip, köktüp, özünün giyimin juup, özü içe turgan süttü uyudan je bolsa echkiden je tödөн sağıp gelip, özü tazalap iççeledi деп атат. Özünün sakalın özü misalı misk menen jittan çele. Özünün başına özü suğuyup, juu çele деп атат. Mına Peygamber'in jupunuluğu. Peygamber kim? Biz kim? Biz kagalayın bir tuğan. Uydagi kızmatkerleri menen bolgan mamiledegi jupunuluk. Uydagi kızmatkerler menen bolgan mamiledegi jupunuluk. Azir emi uyda kızmatkerler kim al? Köpçülügü kızmatker dep eseptegen bir bölükçe var. Al kelin. Uyga kelin kelgende ana kızmatker katары, жалданма insan katары mamile kılışat da. Al kelin, kadir else sizden bir übülö müçöңүз da. Hazır kafe restoranlarga barganda bışırılgan tamakты dayım tarelkalarga salıp gelgen bayakı kızmatker ne dep koyabыз аларды? Официант kızdardı al akçasını alat. Al o жерде işte aylığını alып atat. Anan bayakı ança-mınça aşıkça akça berip koysanız bir 5 сом 10 сом tim ele çoğun akça taştagansep ızdaç kerek emes dep çigip ketesiz go kabakты бүрköp. Аны менен мечип түтө тургансып. Ошол акчаны берип аттаганан ал кыз тамак бышырган жок чынын айтканда. Ал ташып келди жөн эле. Бышырган тетияк. Рахмат. Ай, айдамды болуп туруп деп коет. Кашка тишин көрсөтүп жылмаясың. Үйүңдө өзүңдүн жубайыңа, өзүңдүн келиниңе, бирде чокко күйүп бышырган аялыңа, келиниңе тамагың жакшы болуптур деп айта элексиң. Бирок официанттарга рахмат дейсиң, акчаңды да бересиң да. Мына, эми ошол жерде айтып жатат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İza ata ahadakum khadimu bi ta'ami fa in lem yeclisu ma'ahu felyenawalhu al-luqma aw luqmatayn aw akla aw aklatayn fa innehu veliya harrahu wa ilaja. Sadaka Rasulullah. Egerde kimdir biröňörge kızmatkeriňer uyda bala bakkanlar bar da misal nyankalar bar da oşolar da atat. Tamak bışırıp gelip kalsa. Siler menen çoğu oturup al tamaktan albay turgan dengel o. Misali geliniňer. Siler menen çoğu kebir uyda gelinler özünçe başka kız gelinler menen oturup tamaktanışat. Uşunday olup kalsa tekeberden bey men jebeyim siler menen debesten anın göңүлүн көтөрүш үчүn bir eki tiştem je bir eki alım alıp ötö damdı boluptur dep göңүлүн көтөрүp emi kalgany siler jey bergile dep jupunu gana жооп bергile. Ankeni özü bışırıp tabaka salıp gelgendegi tamaktın başında anın çokko güýgön jeri var, kazanga köölönüp karargan jerin eçkur dese bir barktap jaşna mamile kılıp koyçu, uşul senin jupunuluğun bolsun dep atat. Allahu akbar. Kanday sonun? Mekenge bolgon jupunuluk. Mekenge bolgon jupunuluk. Biz mekenge bolgon jupunuluktu başkaça düşünüyoruz. Men hazır, mına uçurdan faydalan aytıp koyun, men hazır göl kılasındamın. Bul çoң örüktü, şunday bu? Çoң örüktü ayılındagı uşul borborduk uşul jumoklukçu meçitte tura. Köl jeyekte bassaňyz başka elden, şet өлköden kelgen es alуучулардан bürösü dagı yegen tamagının kaldığın hiç kaçan köl jegine taştabayt hiç kaçan. Taştabaytalar. Kim taştayt? Şol biz bayakı naçar madaniyatga siňip kalgan, üýübüzde kanday jaşasak oşonday mamile kılgan insanlar taştayt bunu. Uşul bu. Mekenge bolgon jupunuluk, mekenge bolgon süýü, sıyırmat. Timmele biz
Өзүбүзчө ооз көп туруп, оозун көбүк чыгарып, мекендеси ыймандан деп сүйлөп коюп анан чырп түкүрүп кетип калабыз. Ар бир нерсенин изи калат. Мал кетсе, малдын изин, бул жака уй кетиптир. Кой кетип барса, эч качан бул жака динозавр кеткен го? Дебейсиң да эч качан. Койду айтасың, туурабы? Анткени койдун изи турат. Адамдын изиненчи анын кандай экенин айтсаң болот. Бул акмак, бул келесо, бул аябай шалтурук деп айтсаң болот да изди. Анткени анын аркасында желим идиштер калган, сагыздын кагазы калган, банандын кабыгы калган. Ошодон бул айвандай эле инсан экен деп койсоң болот да. Ошол Меккенге болгон сүйүүсү ушул. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Мадинадан Маккага Аллах Тааланын буйругу менен кайра Макка, Мекке шаарын мусулмандарга каратып алуу максатта толгондо кой миңдеген сахабалар менен кирип келе жатты. Качан гана Кааба көрүнгөндө пайгамбар минип келе жаткан төөнүн үстүнөн жата калып, пайгамбарыбыз төөнүн мойнун кучактап, төөнүн мойну менен бирдей болуп кирип келе жатты. Жатып алды төөгө, жатып алды, караңызга, элестетсеңер. Хазрат Абу Бакыр чапкылап келип, "Я Расулалла, сизге эмне болду?" "Бизде ошентейлби" дедиле пайгамбар. Неба анын көзүнөн жаштар агып калыптыр. "Я Расулалла, эмнеге мынттыңыз?" дедиле. "Төөнүн үстүндө киндик кан тамган жерим болгон Каабага текеберденгендей болуп калат экенмин. Жупуну болуп өзүмдү төмөн алганым алда кирип кетким келип атат" деди. Аллаху акбар. Мынеке Меккенге болгон. Биз мисалы Россиядан, же болбосо Америкадан, Кореядан жана башка жактан келгенде, келип алып, мен келдим. Тосуп койсуңарбы? Аме, экеле машина менен келдиңерби? Эмнеге төртөө менен келбедиңер? Сен жупунулуң жөө эле келе бербейбиң аэропорттон бери жака. Кол көтөрүп акырын. Жупунулук деген бул Меккенге болгон сагыныч эле эмес, жупунулук деген ал Меккенге болгон тазалык ал. Өзүн төмөн алуу ал Меккенге болгон тазалык. Мекеним, саңа түшкөн түкүрүк менин бетиме түшсүн деп жата калганың ушул жупунулук ушул. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям керек болсо Каабага кирип бара жатканда төөнүн мойнуна жармашып алган. Жупунулугум менен кирейинчи, ушул Аллах мага ошону кыбла кылып берди эле. Кыяматка чейин бүтүндөй мусулман журтунун кыбласы болот ушул. Деп пайгамбарыбыз жупунулугу менен кирген. Мекенге болгон жупунулук бар. Андыктан Аллах Таала өз сөзүндө астагфирулла. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Эгерде орой сүйлөп, одоно тартип бузуп, текеберденип, богоздоно турган болсоң, анда сенин айланаңда бир да адам калбай, безип баары качып кетмек, үркүп кетмек, сенин айлаңда эч ким турбай. Дейт Аллах пайгамбарыбызга. Андыктан элге жапыз бол, жакын бол, жупуну бол, жөнөкөй бол, өзүңдү төмөн ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир өзгөчөлүгү өзүн төмөн алгандыгы үчүн баары агылып, Аллахтын буйругу менен, мээри менен исламга кирип келе берди. Ушул пайгамбарыбыздан үлгү сабак алган 4 сахаба: Абу Бакр, Умар, Усман, Али жана башкалар, Аллахтын баарынан өзүңө ыраазы болгон. Башка сахабалар жупунуп алышкан. Мына мисал катары айтайын. Хазрат Умар күн ушунчалык мээ кайнаткан аптаптуу ысыкта пайгамбардын мечитинин сыртында сөйөнүп отурду. Киндигине чейин көлөкө, эптеп бир көлөкөгө мынтип дубалга жармашты, дубалдын көлөкөсүнө. Эки аягын момунда сунуп койгонла, ал күндө турду. Ошентип сөйөнүп отурду. Эл баары тиякпай өтүп атат. Шам мамлекетинен бир кербен келип, элчилер келип, ошо айтайын, Хазрат Умарга жолукканы келген, мамлекеттен жөнөткөн посолдор, элчилер. Бизге муъминдердин амири болгон Умар керек десе, бир сахаба, муъминдердин амири Умар? Мына десе, жок, сен түшүнбөй калдың окшойт. Бизге муъминдердин амири болгон Умар ибн Хаттаб керек десе, мен ошону айттым, мына деп көрсөткөн. Көрсө алар ойлогон окшойт. Баягындай Рим империясы, Иран падышалары отурган хан тактада отурат деп элестетип келиптир да. Көрүп таң, ушул бу Умар. Ооба, ушул Умар ибн Хаттаб деген ушул. Амир ушул. Ошондо Шам мамлекетинен келгендер көрүп биринчи жолу ыйлашкан. Умар, адилеттүүсүң. Ошондуктан жарым күн көлөкөдө эч кандай сакчысыз гана отурасың. Төмөн өзүңдү төмөн алгандыгың менен
ушинтип элдин жүрөгүнөн орун алдың. Аллаху акбар. Жупунулук, жөнөкөйүл болуу бирөөнүн жүрөгүнөн төнөк табуу деген түшүнүктө кыскасы. Алымдар айтат. Саласу калиматин мухликат. Адамды кыргынга учурата турган 3 сөз бар. Кыргынга учурата турган 3 сөз бар. Кыргынга учуратат деген сөз тарыхта ага орун калбай калат. Эгер тарыхтан орун тапса дагы эскертме катары кимдир бирөөлөргө ушундай болуп калбагыла деген таризде гана жазылган 1-2 барактан гана орун алышы мүмкүн алар. Бирок үлгү катары ушундай болоюнчу деп кимдир бирөөлөр аны тамшанып жакшы окшотуп эч качан андан үлгү албайт. Угуп көрүң. 3 сөз бар. Ким ошол 3 сөздү колдоно турган болсо кыргын учурайт. Тарыхтан, санжырадан анын өмүр таржымалы биротол өчүп кетет. Ана вали ва инди маниси мен. Качан болсо мен. Экинчиси мен үчүн. Үчүнчүсү менде. Ушул сөздөрдү айтып текеберденген инсан кийинки муундун санжырасында ага орун жок. Жакшылап угуп караң. Мен деген сөздү ким айтты экен? Угуп көрбөйлүбү? Qalaha şeytan mutakabbiran indama amarahu Allah bis-sujudi li Adam. Ana men деген сөздү адам атабызды жаратып Аллах Таала барына салам бергиле, сажда кылып, ийилип, сый-урмат көрсөткүлө дегенде шайтан ошондо эмне деди? Estağfurullah billah. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Sadakallahul azim. Sen bunu ılaydan, topraktan, balçıktan jarattın da. Men ılayga karaganda mıhtıraqmın, ankeni meni sen otton jaratkansın. Men otton jaratılıp ılayga hiç kaçan iyilbeymin dep. Men dep tekeberdendi. Şeytan jönünde жақсы китептерди барактап, ким жақсы окуп келсе, жақсы ушундай ижаз алат деген жарыштарды көргөнсүңөр эч качан? Жок. Качан болсо Аллахтын каргышы дейсин шайтан. Шайтан дайла да тиги деп элесиң. Шайтан араба бар. Шайтан эң жаман ысым. Эмнеге? Мен де текеберденгендиги үчүн. Текебердүүлүк кимге гана таандык? Аллахтын өзүнө гана таандык. Аллах текеберденсе жарашат. Men деп, мен синген шайтан ал эчбир окулганда тамшанып, таңдайдан бал тамып, шундай бир рахаттанып окуй турган тарых эмес да. Мына текеберденди жок болду. Экинчиси, мен үчүн бул меники дегени. Меники деп ээлеп, өзүн тоң моюн кылып, эр сезип, өзүн падыша сезип сүйлөгөн дагы бирөө бар. Ким? Qalaha Firavun tughyanan. Çekten aşkan zalim, zökür Firavun aytkan. Faraon uğup durun. Estağfurullah billah. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Sadakallahul azim. Yemin karan. Firavun özünün kovmuna car salıp, ya kavm, ey cürtüm, eleysili mülkü Mısır'a, buna ol Mısır mamleketinin mülkü meniki de. Buna men için de otatında. Meniki bul. Buna ol ağıp jatkan daryalardan bari menin bar ekendigimden ağıp atatta. Dep tekeberdengen. Buna jer menen jeksen bolup, sögü söpet bolup, jok. Kim balasını atın Firavun koyup atat? Aytkılaçı tamşanıp. Jirkinet, Faraon degende jirkineyt. Yitirkeyin gelet. Tekeberdengen insandan
Kudu şintip gelecek muğun itirke gelip bezip kalat, kaçıp kalat. Şeytan men dedile. Firavun meniki dedi. Mana şöyle meniki. Al kimdiki? Al Allah'tan mülk padişahlığı. Allah'tan rızkısı. Allah berdi. Bul men üçün meniki indi menin aldımdağı mendegi degen söz adamды öldürüyor. Üçüncü şul mendegi menin aldımdağı mendegi menin uyumdagi degen tekeberdүүлük insanı yok kılat. Bunu kim ayttılar? قالها قارون زعما منه أن ما يملكه من كنوز قد جمعها بجهده لا برزق الله تعالى. Özüne gelgen rızkını Allah Teala bergen, Allah'tan bergen rızkısı devey, özümdün tıngdığımdan, zirektigimden, güçtüylüğümden, akıldığılığımdan, geniligimden gelgen degen sözdü bir uçurda Karun aleyhi la'na. Ağa Allah'tan qarğıs deysin Karun şunday degen. Karun. Emne dedi? Öz ayetini tamamını billah. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sadakallahul azim. Mendegi mülk, mendegi baylık, özümdegi bolgan tıkandık, özümdegi bolgan sabattуулuk menen gana gelip atat degenneki. Mendegi sabattуулuk, menin özümdegi tırışkaktık, hareketim menen gelip atat degen. Uşintken adamlardan Allah Teala barının dıykançılığın berekesini öçürüp koyuyordu. Meniki, mendegi degen sözlerde hiç kaçan aytkanda tekeber demeş gerek. Allah Teala'nın buyruğu, merimi, sunusu, keçirimi menen gelip atat desek oşonda uzaka çeyin çıdayız, uzaka çeyin barabız, tarihta ahtımız kaladı. Mal ayet senabil tenhani bi tavadu vel farigat ru'usuhunne şevamih. Başı toladan algan buğday maşağı ardayım ıldı yiyilip durat. Şunday emes mi? Arpa dağı, buğday dağı 100'den, 200'den, 500'den dan kucaktagandığı için al ardayım yiyilip durat. Emnege? Sabattu insan, tecrübalı mol, tecrübalı insan, ilimdi alımlar hiç kaçan tekeberden beyt. Dan kucaktagan buğdaydın başı kuruk bola, buçuk bola turgan bolsa, al tik turgan bir gün al şamalga ırgalıp sınat. Tekeber bir gün sınat al, sınganda bir otola sınat. İdişke misali, jelim idişke olsun, çoğun filagaga olsun, jarım su kuyup koyup, eşeke, kiçine bece eşek menen su taşıyıtlek, sizlerde şonday bolgan bu. Eşek menen su taşıyıtlek, iki filakты iki jagында asıp koyup. Jarım filak bolsa, kelgiçe çulp şuntip çalpıldap ünü kılat. Jık kuyulsa filagıga su, hiç kaçan çulpulbay jım gelet. Adam balasının bilimi kançalık tola bolsa, oşonçalık jupunu bolat. Kançalık bökse bolsa çayıp alıp, ayerde dele, bir yerde dele özünçe bilimdi gösterip çalpıldap söyleyiverer. Bir kişi danışmanga gelip maga özün tömen alı jönünde söz söylep berinçi dedi. Özün tömen alı jönünde söylep berinçi gana kanday boluşum kerek. Danışman mınday dedi. İza ra'ayte men huve akbaru mink kul sebekini ilel a'malis saliha. Özünden ulu insandı, büyük dereceli insandı görsen, jakşılık iştin barını şul alıp koygan turbayı dep, oşoga okşop jakşılık işlerdi jasayıver, oşonda özüңdü tömen alasın. Fa huwa hayrun minni. Bul menden bari jakşı dep, jakşı gümende bol. Ve iza ra'ayte men huwa asgaru mink. Özüңden kiçinekey bir jakşı kiçine bolsun, amalı kiçine bolsun. İlimi az insandı görüp kalsan, karap turup tekeberden, eş narsani bilbeyt da bul dep. Özüңçe tekeberden bey dep atat. Kol aytkın. Sebektuhu ile zunub vel amele sayfa ana şerrun minhu. Obbo. Boygo jetelek. Beli katelek. İlimi jarım eken tola bol elek insandan murda men günögö murda ketip kalgan turbayım ba. Mından da ülgü alayın dep arkanı bir kılçayıp ağa gelip oşon menen teңелip yaşasan, oşonda senin
tömöndüktön, özünü tömön alуудан, жупунуктан алган сабагың ошондой эң мыкты болуп бара алына жетет деп атат. Subhanallah. Muhammed ibn el-Hüseyin ibn Ali mınday dedi. Ma dakhala qalbi imri'in şey'un min el-kibr qattu illa naqasa min aqlihi bi qadri ma dakhala min zalika qalla aw kathur. Aytılgan söz. Ушундай мыкты. Угуң. Кайсы бир адамдын жүрөгүнө кичине эле текебердик баш багып кирип кала турган болсо, биле бергин. Анын жүрөгүнө текеберлик канча өлчөмдө кирсе, анын денесинен акыл ошончо өлчөмдө чыгып кетти, билип кое бер. Tekeberdенген insandын акылы тайыз болот. Акылы улуу, акылы жогору, акылы тола insandын tekeberdigi эч качан жок болот. Анткени акыл менен tekeberdик бири-бирине карама каршы. Tekeberdик баш багып кирген жерден акыл сойлоп чыгып кетет. Акыл тола жерге эч качан tekeberdик баш бага албайт. Бул дегени акылдуу инсан эч качан tekeberdенбейт деген түшүнүк бул. Бирок данышмандар айтты. Аны Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айткан. Ет-текаббуру алал мутакаббир садака. Бир tekebерден отат да, бир өзү шун эле болбой эле ушу көтөн кооздон ушинтип tekebерден отат да. Анын tekeberdигин tekebер ошо сындырып коюу үчүн жанындагы адамдын tekebерденүүсү садака. Берекечи, эмне эле мурдуңду көтөрүп атасың? Деп анын tekeberdигин сындырып коюунун өзү деп атат. Садака деп атат кайра. Сонун садака экен, Анан чакырып алып заң этип эктин астына шабыла кайнатып кой деген жери жок. Мурдуна мисалы кан тамыза кой деген жери жок да. Берекечи, түшүп, тияк алып чыгып туруп заң этип берип кабыргасын сындырып кой деген жери жок. Жөн эле. Ишиң эмне? Кылган кызматың? Ал эчтерсе эмесе? Иште мунаны айтат. Анын ишинен чоң ишти айтпа эч качан. Ал аябай мисалы бир фирманын жетекчиси экен, андай экен, мындай экен да. Иште момун айтат. Билесиңби мынеке? Мына. Могул жерди сажда кылып, жоорутуп, из калтырып берсең, мен муну чыныгы иштейм деп айт. Tekebерден сындырып койушун менен деп атат. Дагы бир ишти үйрөтөйүнбү сага? Мынеке, жүр мен сен ишиңден дагы мыкты ишти көрсөтөйүн. Жүрчү? Айылыңдагы эң жупуну, эң кедей, жетим, жесирдин үйүнө алып барып, өмүр жуулбаган дасторканын алдына салдыртып, ая катуу нанды алып келип, муну жесең, эң мыкты иш мынеке. Сындырышыл tekebердиң. Биз ушинтип жашап келатабыз. Бизге чыккан күн саңа деле чыгып атат. Бизге аткан таң саңа деле атып атат деп. Tekebердиң ошем сындырып койсоң деп атат. Ошол садака. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма нақасат садакатун мин мал, ва ма задалха абдан би'афин илля азza." Кайрымдуулуктан эч качан момун мусулмандын байлыгы кемиген эмес. Берген сайын Аллах Таала арттыра берет. Кайрымдуулук кылган сайын арттыра берет. Инсан бирди берсе, Аллах онду берип толуктап турат. Ва ма задалха абдан би'афин илля азza. Бирөө сизге жамандык кылдыбы? Болду, ушул. Дайым ушу өчөшүп калабыз биз. Ошону бир отурушта жамандайбыз. Атапчы ошонун атын эгисим деп ушундай жаман көрүп каласың да. Бирок деп атат. Пайгамбар айтып жатат. Ким кечиримдүү болсо, Аллах Таала кечиримдүүнүн кадыр баркын жогорулата берет. Аллаху акбар. Тил дейби сизди жамандайбы, сөгөбү, акарат кылабы, кечирип кое бериң деп атат. Анын алдындагы эмес. Аллахтын алдындагы баркыңыз көтөрүлө берет. Кайсыл тарапка? Бейиш тарапка. Кечиримдүү боло бериң. Кээ биркилер 10 жылдан бери бир тууган агасынын үйүнө бара элек. Чын. Кудасы менен, кудагыйлары менен катташкан элек. Ошол кечине бир сөздүн айына. Кечиримдүү боло бергиле. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Kim Allah üçün özünü tömön ala turgan bolsa, Allah anın darajasını kötörө berет. Men misалы, kimdir biröөнүн darajasını көтөргөнгө аракет кылсак жамаат менен, эч качан көтөрө албайт, шуну бир билгиле. Эч качан. Kim көтөрүп атат өзүнүн төмөн алган даражасын? Allah kimdir biröөнүн даражасын бийик кылып койсо, аламдагы калайык келип, халк келип төмөндөтсө дагы төмөндөтө албайт. Allah үчүн өзүбүздү төмөн ала бере турган болсок, даражабызды Аллах Таала бийик көтөрүп коет. Айша радhiyallahu taala anha мындай деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Я Айша, Айша жубайым. Лау ши'ту ласарат ма'i jibal az-zahab." Эгер кааласам, Аллах Таалага бир озал айтсам, мунул көзүң
жетip turgan toonun bari çılk ele kıp kızıl altın bolat, al meniki bolat. Kalasam şunday. Ja'ani melek, maga bir perişte geldi. Anın çoğunluğunun gölümü Kabe'ga teң ele, şuncalık görünmey turdu Kabe'nin arkasından. Şuncalık çoğun ele. Al maga, inna rabbak yuqri aleykesselam. Ey Habibi Muhammed, Rabbiniz sizge salam aytdı. Dep bayağı perişte Rabbimden salamın maga joldadı. Yaqul, en şe'te nebiyyen abden ve en şe'te nebiyyen melika. Jupunu gana kul paygambar bolup yaşağınız gelevi, je bir paygambar anan padişa da bolğunuz gelevi dedi. Başka paygambar da padişa da bolğanda misali. Sulaymon paygambar padişa da bolğan. Qaysynysyny kala istedi? Fanazartu ila Cibril aleyhisselam. Iki tandonun ortasında men daro dostum Cibril'ge şunday göz artıp tiktegende fe aşara ileyye en da' nafsak fekultu nebiyyen abeda. Cebrail aleyhisselam akırın kol jansap mınti buldu düşürdü. Oşonda özüňüzü tömen alıp jupunu padişa emes kul katarı paygambar bolulu ötöm dep ayta beriň dep maga işara kılgandan men ayttım. Men jupunu paygambar bolup tandadım deyip meneken. Kara, özün jupunu alu bul paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den sünneti. Andıktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men tavada lillahi derece rafa'ahu Allahu dereceten hatta yec'alehu fi a'la illiyyin. Kim Allah için özün tömen alsa Allah anın daracasın illiyinge çeyin kötöröt. İlliyin kaya kal bilespi? İlliyin degen al beşke girүүчү adamdardın ısımı kattalgan kitep. Sizin darajanızda ошол жерге көтөрүп жаздыртып атат. Бейиштик кылып атат. Allah üçün özüňüzü tömen alın. Allah üçün özünü tömen ala turganдар моминтип бүгүн tize бүгүп namazga gel alat. Cumaga gel alat. Başka işin taştay alat. Allah üçün. وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللّٰهِ دَرَجَ وَضَّعَهُ اللّٰهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ. Kim Allah'tın aldığında tekeberdene turgan bolsa, başkalar da özüne tensinbey. Bir daraja olsa dağı tekeberdenim özün boy götürse mensinip. Allah anın darajasın uşunçalık tömön gılat, kerek bolsa anın ısımı, tozoko girүүчү adamdardın ısımı kattalgan siccilge barıp takalıp kalat деп atат. Allah bizdin barı şunday boluştan öz saktasın. Sözünün ayağında burkan şarkan bolup, alay dülöy bolup, gün gültürüp, anan jılgalardan akkan sel, eger çukur jer bolsa, tolturup ötüp ketet. Şundayby? Ankeni çukur jer özün daim tömön alat. Anı sel daim jogor jaka tegizlep turat. Karagıla. Çukur saydı tegiz jerge tegizlegen al sel bolat. Ankeni say daim özün tömön alat. Momda or koyup çıkıp turgan döngsölörde sel alıp ketet. Ankeni al döngsö özün tekeberini or koyup turgandık üçün sel sen bir tekeber, sen bir dep turanı jep ketet. Oyup. Tekeber hiç kaçan iyilik jarata albaydı. Saydağı taşlar göptügüz boyunca biz göpbüz dep tekeber dengende Allah anı barsız kılıp çaçıp taşladı. Cılt cılt etip kiçinekey bermet meni kimder körmegele dep tömön algandık üçün anı dengizdin astına tüşürüp koydu. Suçuldur gana tüşüp eптеп taap çıgat. Baası milyardtagan dollarlardı çapçıydı. Biyiktigi 8 kilometr bolgon toğlar turat, biroq al jerge barıp hiç kaçan hac kılbaysın. Everest'e barıp turup Allah dep kıykırbaysın. Everest'e çıkanlar ölüp kalıp atat, aba jetişpey. Allah Arafat toğunu jaratıp koydu, jupunu japыс gana. Japыс. Men japısmın, menin janına biyik tolar turganda kim maga kelmegele dep Arafat toğu özün tömön algandık üçün Allah sıylap durup akır zamanın paygambarı olgan paygambarыбыздын akırkı hutbasında Arafat toğusunda kılıp koydu. Özüzdü dele tömön ala turgan bolsak Allah'ın aldında darajabız biyik kötörüle beret inşallah. Şul özdörün jupunu alıp, tömön alıp, mensinbey
jönököylönüp kelgen barыңızдарdan Allah Taala razı olsun. İki dünya razı olsun. Ayatlarga sadakallahul azim, hadislerge sadaka rasuluhul kerim. Amin. Allahümme inneke afun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim. Allah'ım uşul Cumaga gelgen ar bir musulman ağa ini ece karındaş bir tuğandarımdın kadamlarına Allah'ım jıldık ibadatlarını soğuptarın жазgın. İşlerine iyilik ber. Den soluktarın çın kılgın. İman, ihlasların mından da teren kılgın. İbadatlarını kemçiliksiz kabul kılıp özüңdün, paygambardın, Kur'andın anan İslam dindin hiç kaçan çarçabagan kızmatkeri kılgın bir rahmetike. Ya Erhamer Rahim. Allahu Ekber.